Abusia wa feel très bien. Say me won't trim me. I don't mind come on me. That's what I didn't say no. Ya didn't so ye do. This one could be a chasu bro. Nanya onkwa na de yawo. Oje de. Jado forma. What no. Oh, funny to me was here. Let's make a such room for you. Funny, mammy, why? Dada boy. Funny, no one in the say. If I didn't want to do my boy, ye. When he parted in so, I am boy, ye, no. I am boy, ye, no. Crank to crank on Casman. I am boy, ye, no. Dada take what on your mass, I mean, Sanchez can grab you. I'm into 2 million, I'm into 2 million. 2 million, yeah, champion. What? Also, we are champion. Me 2 million, 2 million. Kisman Cashpot. Kisman Cashpot. Being said, Dada take. Obiju me, I'm not Madama. Tiama, do we rewo. Oh. What my messias, Messu, mammy, Niswasa. This I mean, who will be your sewa. Nessa means soon and so. When you paned in Sakeke, I am boy, ye, and yon well. Our damn new benya bandstand, Minu Minu. Look at the head of man. Oh, Obido Vienna, Madame, Tiama, don't we rewo. Me won't trim me. I don't mind come on me. That's what I didn't say no. Ya didn't swear ye do. Oh, funny one him dear say. If I didn't want to do my boy ye. When he paned so, I am boy ye no. I am boy ye no. That takes your cassette. Adia ya den say no, ya den so ye nye. Chiremu kakra ma me. Adia ya den say no, ya den so ya enye yi. Dada take chiremu kakra ma me. Who say ya wasem bi wa ya na akoye say besepani ko nyina haban. Ade say ya tase ne banyansafo. Asem ni bi wa ya say besepani ko nyina haban. Ya tase ne banyansafo. Ya di gu ho na say wadwe mu nyedura. Untimi. Hunu ani ni suban say de tie. Enti na mpanyufo si obrinti na eme yenom abasini nsa. Obrinti ne yenom abasini nsa. Ese owura bi na utwabe. Na dabia ohene no na ho na ya ewiabo a okofa taste ensafufu hu na mpanyufo ne yade a tete na mo ne je ho pa. Rastaman ba ko pe Highlife. Highlife the net to kwai bebre. Last year program ben am ko boy and I was it this year? Last year. No, last year. Belgium. Belgium. Oh, okay. Me patro Highlife for the messenger some ketua. Ojina bandstand na wo perform ya utimi se. Abranti egbo adwuma yie pa. Me kwato no odoma hinkro na mse da bi. Said you osi bi to nwon ne de kra me hia wo mafidie so na me no mienu. Ya bon komo kakra na osi ke. Me kra me wonwom na mse ya ne watwa fufu am na to abenkwam. Je ne fabra na ye ni dwuma ne kama pa. Dada take me mo akwa ba. Boss me Joso. Empombo ko de. Nyankopo adom me hoye pa. Ye ka se Dada take a hwan ne Dada take. Abranti bi a me ma me free apimanim kokoben. Apimanim kokoben. Me pache wan. Ena me papa nso ne ma me free domain crew. Domain crew. Pache wan. Oh, okay. Na enyum tu adwuma na chance time ben. Oh, na mi sha. Dada take ya oboni din. Opanye kwasi ampo for Jerade mfa ne crancy. Na mi shaketo na madam fubi domain crew de oye ofri mampon. Okay. Endi ohu mi na me toto dwom no ka kire me krachi we ade pa o. Ti me lo kwa akoma akwasi ampo for je. Wow. Ti da crew bi nam de share me ne ma nam ne no na mampon we bus street. Endi ebedru na so luckily now for na Dada take so ene ne dom free concert aba ba fie na Christmas na mo de me koma no ndi ekwa no se mento dwom nyum bia metimato enti ehono na me start ne mi miampa na minie emre Daniel enti na ba no sa undi na me ba sa nyu no betumi abo ase ama me
And then they so Boasiama me Dada te. Sa nyum na me dey pa. Wo se? Unim to pa. Wo se ene ne nsu agya ato. Ama mreja free. Ena ama nkwampa agya adeyo. Na say baby anya me dey was tramahwe a. What you say? Baby amahwe ase no. Trawansa. Sa. Some so serifu unim na wie. O me misana me to na me tombo for genyum ba. Dada. Boss. Ene ne nsu agya ato. Ama mre agya free. Ama nkwampa agya adeyo. Yes. Se wunya nyini ya yensiri akwatia. Tramahwe ansa. Na abesrimi ya wasrimi. Osrifo ni mu awie yo. Ebretimi dane enunti na ba no sao. Miampa na minie. Emre danio nti na ba ne sao. Sanyu ya. Yeah. Etimi 2 years no say we are the whole fee say na me kan no say eni emfa me command guitarist na omo ne menye rehearse kakrendi. Eya akosampo foje. Okay. Until that time na our boys be say kujampa. And no atakra. Okay. Na mo na sa time mo join stage to drum ne. Na mo de me ko ndom we no so. Oh, very good. And the ombe family. Na Dada ka chem say misha. Ejimi mre school kakra. Ku school ansa. Na me go school me school ya na me enti. Ansa mo batrek ya. Me ko. Da ya ma onne so kakra ma. Mo batrek na. Me ko na makototo nyom. Okay. Ene mi sanso na me perege me wo man bia na me ko ne nche na o chire me. Okay. Nti bia mo boy na makoto bi. Sa ne didi ba mi din no me mi din ye Dada Akwasi Amankwa. Dada Akwasi Amankwa. Okay. Eno ni ye wow real name. Yeah, Bantman na onye ne baby colonel not so 3 no. Una no. Oh, okay. Dada Akwasi Amankwa. Yeah. Nti take ne misano. Me misano ya de different. Bi woni be family ko to nyom ba ya I say mpanyufo hye to dame no. Ya chi miska ne ada nti dura wade so mpanyufo na ye mame. Nti ne de frame me. Misanya na take nti mi ne me say no. Ye mi din be do mafo no. Enso bi a hia wa misano to nyom a akra we dey amachi dede na say din na ya ka ndi me mame na frame say no. Enyi mi din obi din na mafa ndi me nya isa de no. Na mi nyusu mi e mi din. And the mommy used to Dada taking me go the woman. Dada Akwasi Amankwa, but taking near different Mishano. And so near at the band. Okay. When came back, bro, there was a concert and you near yes, I didn't know. Dada one kasa wo banda na. Me pacho. Wow, live band. Me pacho. Eye odia. Me pacho. Odi ejuma. Me pacho. Wow. Pacho edin da so ye there. Abibi man agro. Abibi man agro. AKA Elupri. Etu. Wow. Esem nyina nya me asem tie you baby akoma bio. Free sem krodo so ayen trafa konye nimbuasio. Eso bitini ko be so bi mu a. Enchena no ajo. Enkanya ni adwen pani se enkada bi owuja so. Naso me mpa be. Meni obride be siani. Emre papa wonku ni machinti. Min say do ajida mewo. E hono de to aso no. Osatia, o se ebuom ni pa bebre to a mo enhuna asem kura. O se ebuom yampa enchere ba. Unim se metie sa asem ni fi ho. Oh, me das. Me na me ka no. Ebonu ake be me. Yeah, ni pa bebre. Odasani so nkai defo. Ba na minim se amachi dede se ebom yampa enchebe. Enchere ba. Ose miampa encheriba miampa enche minie umse o ka sa word na entimo bi boy bi no bob band wawu fanta shia no akra no sa entino oto nyino boy na me say asem no ka no te asem because nyu me to ne say na pese mitie the same thing only na obonu ake be me me so boa etimi tu nyino bi am say da ma ba ma chiri de ba na me su ayese me wo fa dam for be da say me ba na me ko omba bi am ko fie bet me Highlife no yade amepe intimity a metie pa ansa na maye den mato a okotie na fo oche ame wasan oche made ebomia mpa ncheba dara say asem na ase akire say no ha ayese utim ga say intimi mpa DJ ke minie intimi ayese de odara ta choose ka bia ma wadwena what you say dey dey bia surprise me kai oh okay ayese me betu kwan prebrature sa fem me bomba ma adwene nyina intimi jaba no kra enti tam so say last year
opportunity we buy no 3 days in the man say na afi me ngini na je say me ampa me ni me ampa me ni okay ebu me ampa nche bai ebu me ampa nche bai odasani so nkai defo anka ma ye bi pen no na mom ya na nye yeah ni favorite o monte enti enye onua ke be ma emu eye me ampa nche ba enye mo hanka wo boy nka wo nsem nyina nyame asem ye yu ba bi akoma bi say title ni ye yu ba bi ye yu ba bi akoma bi nya wo be ma dia enne me ma die enye be ma ni be me di okoti besie enti preko wanim na ha nyi wa ba bi bejo ehonum na ene asem no oh okay ebu omi ampa nche be odasani so nkai defo ankama ye bi penu na mom ya na nye ye yeah sanity wow that's it so Dada take no enya asem kwetua me say mumusia bi free me ho ma ho pa ye kan nwoma this is music when your friend nwom what you say Highlife music enye idi so obebo nwom na MC opare betra no aboni tirinko da bi ono no so so nwom fon so what you say said ye wasi bi aboni tirinko ni ti ho te hrenhre wa che otimi say enwom na kono ho pa afa ni tiri ho awura na adwenem enya asem ketua aha Kesbe 93.3 midimako menyina meyawo hey adia u penyina meyama obi adio midima kumenyina medawo yey adia u baby meyama yewe misro ya timinkuwa semi fumwa oton fanshumu banu sume mienti dombina minobie nadie banu suma emia oh okay se be no suma emienti dombina mi no be e be se me chewes no te me sro de menti ase bia be se no suma emienti dombina mi no be odo be u enti shembina mi jewu be banu suma emia otoko ni odokro baby odokro baby odowa odokro baby odowa ti dombina minno bie obai shembina minjo bie obai tumazia na minno wongo obai na minno kwa hwia yenche wa dombina minno bie obai shembina minjo bie obai tumazia na minno wongo na minno kwa hwia yenche Dada take anyumi odi aba enti obi pe bia hefa na odaroma all social media platform no kwa okay edini Dada take okay nya bonko adia ejom no be obia say Facebook TikTok manager sen edoso me de egu no mentime uboni nyina audio mark bebia wow bebia daho enye china na okwa china nka birthday ne yehye live ka krebu studio anka ye chira amanfo se bebia say there's a china meeting edi birthday ka krama wanza matia bro me da wano ase because program na me wo e wo bi okay be peta ma meet me go many ajipa say do birthday chira me birthday that tell me birthday na me bompa say that's when we say bit me see but shranken rather say how met me share Djka oh and it case benti because many ajipa too much all right me say abranti o tiba ni mo say wako ba and I was say wako shia lumba o ba na te osa and that's some get to Dada take you so much by your Chinese sikasa Dada oba wa mrem kakra but ya keska de ozi kumase chai papa bi no ko zika ne ko peni room ne abedi ni fie sorry tie all right okay mama no nya ya ntese ne kakra na manfo nseme no ne wa no ajibu aduwa bibia ni aboko aji bibia aboko ai waduwa bibia aboko ai woni mukunu
Same wasa sisu no. Mantwe manso da. No wechi abodi na kekanso no. Ade anya no. Enti ne jamu amfa. Mesi ne jamu amfa. Buadu ai ne jamu amfa. Nese kofie. Wanyini seminu ano no neso watete yentamwa. Nese mi wechi no. Wasu wodi madia. Mesi ne jamu amfa. Mesi ne jamu amfa. Buadu ai ne jamu amfa. Nese di enantwie. Nidi anu ankare tu ono. Okonfu a wode kwom no. Ebedi di nsam na ahene no. Ne jamu amfa buadu ai ne jamu amfa. Eji mambu aduae, mami e bibi aboko ae, bibi aboko ae, bibi eni aboko. Odo sensu e, jamansu me chome jajuo. Eji me yira sensu, jamansu me chome jajuo. Me chome jajuo, jamansu me chome jajuo. Eji me yira sensu, jamansu me chome jajuo. Eji mambu aduae, mami e bibi aboko ae, bibi aboko ae, bibi eni aboko. Mini dishia se ya, sare tie. Abusia, ansana MC beba no, simana, onsu betimi afre. Beba tomo fa phone mami. Na onsu abajumedi ni so. Obai. Obai. Menim say dura we are station wutia ya Kesben. Wuni ba bia tie me pa cho from sesi a. From ni amon koma kakra. 0551599933. 0551599933. From sesi a. Ana 0551444933. 0551599933. Ana 0551444933. Ahi fana utie me free. Mami nko kejeti ana me nchia Lord Dollar. Branch no siseska o dollar o siseska o kejeti ono. Mami nko na me nchia no. Hello. Hello, yeah, good afternoon. Afternoon, Saudi ni baby akasa free minua. Nana me pacho yento kasa no. Manso. Me pacho yeti o minua. Kafra, okasa ne ma. 0551599933. Mami mfa we so. Hello. Hello. Me pacho di me akasa free. The time Kofi Kunadu. Kofi akasa free. Enzema a Greek. Kofi wa fili jumadi no ahunu. Papa. Kesben no. Djka. Me pacho mi dini eke enye keti. Ai. Kofi mami ntio minia. Man anu ono we boy. Ono na boss anu ya na say. Me pacho ono anyom. Na say what are to YouTube ana. Me pacho YouTube baby okwa Dada take oba why? Dada take. That's right. Oye boy. Monsomo ye champion say da bia mutie Kesben sanete. Mama ntia Sergio, Sabre Sergio tie. Ai. Mama emfa we so hello. Me pacho di ni baby akasa free. Djka. Me feel you what? Djka. Me feel you what? Djka. Yamisha. Yamisha so. Djka. Minia pacho. Udi ni baby akasa free minia. Bibiani ana na free be boase. Ana ne pacho ba bitio. Djka. Me papa mi teacher man. I was still president. What feel you ahunu? My feel crazy. What feel you see? My feel crazy, Djka. Hey, what me feel is ah? Messi anyom na ga mesela havelen sialen kwasele kasele situation. It come me oh. Guys, now critical. Also bet me a friend. No abaso mame no mon koma kakra. Hello. Hello. Yes, I did baby akasa free.
Because every milk was from me. A family could Castro. Castro Pacho, me and Tio, a higher case, man. And now we are in media, myself of a driver, but the 200. A feel when I'm in Busum Moria. Oh, that's Djka. What's Mamma of friend you chat to a crowd, many MC, in Djka. Mamma, hello. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, me pacho dini baby akase free. Hello, good afternoon. Good afternoon. I am from Cassandra, me from free UK. From Cassandra, me from free UK. UK, Pasha. All right, Cassandra. First time me did hear money na me niaje brand no studio no nenyum very nice. Oh, okay. And the Cassandra me pacho munko stream why, Madaruma. Yeah, okay. All right, Nyamisha pa. Good afternoon. All right, Nyamisha pa. Hello. Yes, I didn't baby akase free. Hey, Kanyasi. Hey. Me feel Djka. Me feel you. Honorable Ka. Me feel you. Adetieni Djka. Yeah, we are better what it. We are better what it. Ka. You mama me can be. So we ni say ya we ni say ya na toso ta. Uni bibi. Ayona enye di ode nyu ni ba ye no. Eye de wo be bu ama na ye de no. Eti say Ka. That's it. We are better. Yeah, me ko. Me that's it. Nyamisha pa. Dada take my minute. MC mo me ne money ta kakra na ye be wie sesia me ne MC ye bo ne ta sanete so won him so china me birthday ntie na hit ne shase from ene sanete birthday boy me ana me tia ne nyasam getua we kwam de me sanete MC Opari. Yeah, Djka. MC Opari. Djka. Besing enye ni tipen any garlic. Strategically and potentially. There is an axiom or African proverbial statement. Or say, in Swachari Tuamua. The longevity of water in a bottle always stinks. The longevity of water in a bottle always stinks. Okay. Yeah, in Swachari Tuamua. MC Opari. Djka. Me pacho bonnet ta near Tamalini Takrade. There be ta ma could be. Yo. Made us say